Ami pite tuni hi eho ku ki chati adinga CSOs inayu alen pen ku ki in pi election 2025 ni khuchu ahitan amasa a ana phondo bangnge win tuni de 1st December a hi Sadar Hills County District hingbungwang kho achun anake panta na hi tuchung ku ki in pi election hi masanga to akihit na hi tuchung hi nomination ki bolwa apet na proposal ki bola khanin seconded abol candidate chu hijeng adin na ding portfolio a chu ate jeng dinga hi abolo hi in ti ho hi kukin pi election commission hon ti a dinga hi ansimu hi in galzowa dinga hi in pi election masa pen jong ungi kit ding chu hi ta na hi amasa penin tu chung 31st chana kukin pi general assembly kam election thu hi ga sailaw han kukin pi election commission in that 27 November election notification an pi wa pana hi boina new ana umen amasa penin joint forums of 7 giti Jeff 17 ho in tutha in heaven ama ho CSO so ho amy organization sagi ki gop hom na hon election ki bol namun adai lo naw thule thu pha bep hen so win azingin kukin pi Sadar Hills in ngai dam ki thum na diu thu asai ki dun asai ma bangai win iti chun PR an bolwin ngai dam thum na chu an nei kitabin hi alangkhana kukin pi Manipurin General Assembly kam election umnading hingbungbang khumuna song ana phuna wakhun thado inpi Sadar Hills min ana chonsa jiwin thado inpi general headquarters chun PR ahin bol kidwin amin kichon sa pen hi la do hi na dingin ana sei kidwin hi tuchung kukin pi election hi outcome itabang hiding ham ti hi sei thailo din muna tabang chu ai kitan hi chi ho tabang ti chu masanga banga asulo na dinga jong he tumusang je ma chu UKNA10 PR ti a hi mi pi head dinga ahin bolwa appoint ni channa a khu kuki in pi election 2025 thu kiti na a khu isimle in pi hi ngai na thei a hi ta na dia phache sa a namsipai ten ana boljiu ama dei sa tum in pi lamkaya ahin pan sa jingo hi tuchung election a abol ta lo diwin to hompi namsipai jo se tip na kan nei we free and fair election achi lo aki het le nam pumpin ke pom loading organization in namphu a na tong aki het do le phatna dia ki sutu ding a hi aji chu chamdela ki hlen do hi honua nampi dam na hiding a hi anati uchu an hiki min hi ichihoji a hi ipi hungsu do ding ham ti hi nampi in hungki chai date 4 December 2025 hu kinga mai hitan thule la hi atamin ahin tunin ima ha seipo hitin akiha seile inampi din mon hi democratic ta umdi idei wang wa hi aneu pena freedom of speech jeng ta ba jong umlo lai namchu hi kidwin ichihoji a hi aban seibelwin tuchung intending candidate na president na dinggo a pu tia sauki pholim na hi neu khat ga angai masa hi ti be alchun adi pa ata pa hi thamat kan se do nomin 3 days for this back chun ain solo wang se pum kati mini ka ko ma hum ki solin lam ka di jo se gon tu sahitai ted dain namol pho bab di heti chu a hi ken ka se banga chu ke hi ka personal decision hi pu in ji chun ap jong le forum hokama ka thut di ti pa chu a hi in president di jong hi che ti go sam so ke hi ti pa chu in ata lo chu ka hepon hi jong la tu nya chi the bridge in ichi inam dam dan di ngai chi pa hi su thing di chu open secret hi tun nang jong na za di ta miu se ta chu koi ma open chu che lo open secret khana chi hi za hi lungdonum ta chu hin result chu tu ni hin ikyo khom na dangum lo ji chung ke yong khalani nin phone thoi vote na hol lo ham ti hobung upadinga vote di hol lo ham chairman hobung chairman kan da vote di ham ho chu hi chi practice phalo hi ji chun ke wa vote ka hol lo di ai chu ke ka candidate charjong nama dia ni khan ni le ta bang pan mun dia chu kum nu hi chan hi dozo ta chu training kan la chu ahin la min pangin ati lo wa le chu kapan bangin pang hi jong lang pathin jalin platform ka ki do thwala pathinin khalani pin thei khop se chu ka tong thei jing nai ti pa chu ahin la to chu problem ka sa pin chu head di chu forum hon jong hin gelu winang mi pin jong gelu winang
forum hon jong tunia chu vote kha chalana nei lo wai wanga chu nang thu ngai ai poi reformation di ti ai le chun ka ti banga chu ke chu tu ai hi khat chu hin ani na chu pi ham ti le a district sei pong ka tin a district a hausa kha de hin phone in meeting au min hi cho loi chun hi cho isi api hi tai ti pa chu kit hin ai le ai pi chu yong le cho chu lam ka ho se la pha het na hi tan tin ka se banga chu ga kai khal khal di tina hi poi ai zong le system pa chu ka se banga chu dignity pa personal dignity pa thu pi point ai chu ke ma bana ke ma mi mal phachum na de mp ter ga militer nge ti yong ngai dan ka nei lo zia chu busy khat ka hi khati ta chang kai zo lo voi za mu zo lo tin anonymization ni yong le nam ngai lun na zala chu mol pho na jong tu ngam ngai hi ti pai ka se no mai na candidate ding ki pe do tang leng ni de la ka hi din ka hi lo le chu a hi di hin ya chu nam mi pin no igel di chu change khat wa chu ka ti banga tu ni hi open ta lungtheng sela pathena kilhana ban le lungtho be ya mi mar phachum ni imam lo ga chu ke chu kong ki pe do hi tan training ka bol thi jo si jong kain bolin chu dang si wa chu mi pi le lam ka ho thu ai hin khat ka sei nom chu tu ni hin chi mang cha hin lam ka ho asin no ne gel hi win lang ka ko mang ki sei kin ka ging cha poi ka ti nam lam ka tu ti di hi poi azi chu achi sa 2022 a chu 2025 next time le wang mi pi de daning ki bol tan te tia KRF le nam se pe ho hatata written agreement ki nei hita ya cha chu chinam se pe ho chu angol hilo ya to pusem tin thang le pulun ko sonin alui pa mama ti ati pu pe san chu pha sai ta ka ko maung ki se wang chu le ken jong lam dang ka sign ai wang chu ipi yong la kho de pan pha sao jong lo wang chu hin ti ni jong le ke to khong chop lu na ka kai lo jong le mi pi khoda lam ka khoda mi a hin la mabana wang chu kukin pi president election ki ti chu American president ki lan tamai lano le isini ting le kukin nam hi koi manoi si chang lo di hi ti chu ka se no min ye chu nam kai hon jong mi hon na ho min aman cha mai the hin ya chu tunin jaum ta pu soson chairman UKLF le pu thang boy president KNF chu le pu PSO ki president KNO no ho si hin alui pa hi pansadi tai ti chu ka koma hung ki se hin a hi ai election pi bol lo phachoma mi boi ta ko lo ngayam na eta chu amasa ke kukin pi churchanpur ningkuma apang si sia ki su da tabang wa chu job to thai hi lo ham ti pa chu hin a hi in a hi ta a hi lo wa jong le chinam lam kai tu ni a kya photo tam thum kum somwal kuki pte political movement nei hi zewa kukin pa tribe tam pi kay malam kay na tale kum soma hi anaki lezinga tribe hondi ka kai khom jing a chain na 2025 wang hi mi pi de tan ki boltan te ka written agreement in ei pau chu tunia na hon jong khuti lom ma de sa tum khat nan nei kha diu chu ka ging chapon a hin lai chu ka kom ta ung ki sei hi zia chuban le khat khan jong open secret a he hi ji chun a hi kha ta jong wa jong le la a hi chu hin ti a hi lo wa jong le tunia chi su group lam kai ho si sin wangin nampi anga ti dam mi pi he da dinga nan sei la jab lo wa hi le mojo si no chunga chu ding dana akilang ji chun hi chi hi asia sei po na transparency ding ja chu chi hi a hi ale tu tia chun ho si sin phana sa awai jong le ke yong chu ka loi ho forum ho koma ka se ya ita balam ka hol han sa selection sa hi ale sele phal ming khana ki hing sa ma nam dong an in noi se ke chu kho ka sapoi a ye chu jisu wa noi hu hing de ahunga le mel sita ki bola mol phowa a hele ke let khu se kha chu namadi le kha sim hi hanang iti hung ki ti me jong le mi ha khan to wa akaya lo wa amir si cho thu pi po ke min si cho thu pi po nama reformation lung pa chu thu pi pa chu ka si no me zen lam kai hol lung se ten chi na se lo chu clarify nan bol le nan bol zo wa ko na chu ka ki withdraw de ham ka chi pe de ham ti hi u me hi ti hi tunin ku ki nam mi pi zo se le lam kai hol le isa kai zo si ko ma ka tem ne le ka tam na hi
hi so ye chun vote phaten kyo ken vote lo de kati rumors me hi lo so ahung na chu Pluto election commission la ko na hung ki sol hi ya a hi ban langa chu milha mi lo win ku ki sia so lam kai khat pan mun to khat meeting kan evin decision tin kala ta ve ti chu rumors hi lo the proof evidence mai ta ja chu ka se banga ji chun hi chu hi le nam lam kai ho chen chu hi rumors a hi it clarify hi tabang kyon ka se po ve ta le mi lung chung kyong di ta so mi pin ade de sia so lam kai jong lo chi phan te ti chun na pi the ve ta la ka ngo wa he le chun mi chun ke de lo ja pi the ta ding akuti lo wa le hi KNF to pay KNF le UK le keno hisipa de hisipa pe di ati je win kyon decision hitir kala ta ve ti thu aum zia chu lam kai hon KNF yanang ailo le UK henang keno langa hi jong le adia chu group ho yong chun na se lo pa chu clarified na bolo wala ka se ba cha khwa le ke yong chu forum ko mangya na ka ne ya ka ki withdraw le imol pholo so la akuti lo wa le nam dong chi mol pho theu nam dong ye noi si theu din mon hi ja chu I gi za la na lo di wa chu su theng wa le ke yong apoi mai le ka ki withdraw the ya ta chu nam lam kan pha sa pau chu pan sa the hi ti pa chu ka se ya se la ka se na ka se ai ye chu ko ti ngam platform mi tam pi hin nam chu nga platform ma cham lo le achan lo le nam na tong thei lo u min ke wa chu pathin za la platform ki pi hi jong le platform kisim thua pathinin ti tho pi de pala nam na chu lo so la to theina om nai ti pa chu ka se no me tun muda hle jong leo hen atho sei zo si la the hi jong le sei ho khat le ni la thei dol an umji in Michael lam zo thang ho ki holim na hi ngayu hitin tunia dinga kim election thu in sei hi chan hi sautin hi chan hin chaita hi ti ve isu dang zo chi chu ngai same administration heading SO yung ki abrogate ki extend ngai hita MLA ho jong opposition wa an kit taw VIP treatment do da lavish lifestyle all okay corruption bolo continue an chang ani agu abona na bon kaya am chang napsa free ya bon kaya mo normal me jo si normal hijing ngai so okay mai thai chaga increase orphan increase na khi ni na chun pon hoi ta sil peo la hoi ta composable peo ajing na ipi ni adama don lovu na ipi nom survive ham ki don lo pung beb ma jo si so ngai hiding hei wanga chu hi chi illegal immigrant dang wang hi chi su hi dan jing di chu ya chu chi chen khom pi me hlei to koi to solve ngai chu chi hi chi hi solve ngai ya chu future chu even na hi le problem chu society jo si society o si problem tha do yong faction thum zong faction ni mar zong tham khat na zong pai the zong to a hi adok nga khat kai tai ti ta bang khat a se yu wai phei zong na henlin thang let nin langa wai phei chu ku ki zo langa pu lut kit langa pu lam khauten chi langa GPC ki kha zo pu lut kit myo si boita atam yong ki lo he chi problem zo si solve thai na ding chu problem chu ki ho lu ngai chu chi ki hol na ding nga chu ipihamiti hele we should not be carried away by dreams na reality enjoy ka say mga truth telling nga chu ipuiwa public trust to confidence in a loyalo ai hele chun so future of the non Naga tribes people living in Manipur the future chu umlo chu